Temizler konuştuk emesке. Kardeşim onu. Büt video sormam kataloğunda. Qanday to'g'rilib ketayın nima? Aka. Men nima bo'lib kelayotgan? O mashinaning ortida o'tirgan. Mana mashinaning ortidan mashinaning ortidan o'tir. Bu yerda sekirmedim o'rtoq. O'tir. Mashinaning ortidan. Ha, mana mo. Men olib chiqdim. Mana mo olib chiqdi. Mashinaning ortidan mana mo. Qasdan ortidan sekirib borib. Mashinaning водители mana tekda turgan bratchika maydab kelayotgan. Meni mo yoqdan to'xtay qolibdi. Mana olib chiqdi. Mening pasportim grazanин mana. Berib o'tam. Qo'l qo'yib qo'ysiz. Biroq men mashina aydagan jo'qman. Хорошо, keling. Qo'l qo'yib qo'ysiz. Mana men pasport Ko'rdim, menga berib qo'ysiz qo'l. Mana men mashina aydagan jo'qman. Beramiz. Men sizga berib o'tam. Biroq men mashina aydagan jo'qman. Mashina dokumentlari bor. Mashinani aydagan, mashina Mashina dokumentlari kimga tanidi? Kim? Mashinani dokumentlari garaga nimaga nimesini tanidi. Biroq mashinani men aydagan jo'qman. Shundan Dokumentlari. Qo'yganlar ortqa sekirdi, buna nima bu faktda. Siz deb söyleshdik. Manday bo'lmaydi deb. Siz deb söyleshib o'tasiz-da, mana. O'zi Almagan yo'q. Apa, mashinani altında o'tirganda mana mo. Apаңды жилет etmeçi. Qarğan apаңды жилет etçi. Qarğan apаңды жилет etçi. Televiziyadan gelip alıp ana televiziyadan çıkırıp alıp antiyip otar. Men pasajir Ulmat aydoçu meski daha bir jol esketip otam Bizde sizga. bunday. Bugungi kunda 9 taga reyt yuradi. Mas haydovchi. O'sha sebepte. Siz reyt negizinde tushasiz. Ömrüm vereyim. Hozir reyt. Yo, men o'sha rulda ekenimni dokaz etib berib qo'ygan. Şu zakaz, boşon. Neçe zakaz? Shu bo'ldi, o'sha. nima bu semyasini talab ketdi-da. Yo, men rulda Apa. Neverеңizге мит болуп Ayda içken aydan kılbıttı. Uğrumuz körbeksizde. Yaş balдар var eken. Ya. Yaşlı 80'e çıktı. Jo, hem al. Zıtık ol. Zıtık ol. kamerayı çağırıp turib moyaqqa turibsa Hech kim chaqқан jo'q. Mana Baykenishda militsiya ekan qo'y. Ko'rib o'tasiz bu. Ne degan aktyorsiz? men moyaqqa tushib qoldim. Sizga Men forma yerda turaman o yerda. Dokaza tartibmiz. moyaqqa tushib qoldim. Ko'rdingizku? Düşkan jo'qsiz siz yana. Yo'q, yo'lda turadi. Qarangsiz, burungizdagi. Nima al? Apa, Baykensiz moy qarmab turib moy urib tashlab Sümyasni qilib qo'ydingiz. Yo'q. Qo'rqmay o'tirib boratasiz shunday mashinagachi. Gelin. Meni Taksi telefondan alып chiqdim. Men sotkada videolar var. Büyük videolar var. Nima ketdi? Gelinchingizda qo'yib qo'yingizchi. Bu ballarning ömrünü o'ylamoqchi, kelajakda o'ylamoqchi. Ha, avariya bo'lsa kimga o'lasiz, aka? Yo'q, men siz tilib o'tam. Siz ne deb o'tasiz? O'shani o'ylayman. Narkolar boshlaydi. Men narkolayskiyim ne deb olib qo'yibsan? Narkolayskiyim ne deb olib turasiz meni? Gel ver. Sostoяние алкоголь напиток. Men to'ydan chiqib ketdim, men eshitdim. Erkakcha aytyapman, men Bo'ldi, eshitdim. ishchasi bo'ldi. Men tetaqda o'tirib keldim. Siz degan vaqtda cho'yib mizamni buzib o'tasiz. Sotrudniklar sizga nima aytadi? Jurlar narkologa olib beraylik. Borasiz. Mizam chegindi. Al huquqni. Yuribizdi. Biroq men mashina aydagan jo'qdim-da, Salda o'tmaysizlar. 4 sotrudnik turasiz bu yoqda. Qolganlaring qanday semyasi olib keldi? Gel Ejeke men siz. Yoqda apa Baykezda. Apalarni men taksiga solib qo'ygan. Militsiya Baykezda aytyapti, kechirib so'ra olasiz debchi. Yo'q, ana давай men. Allah videosini chiqarib qo'ychi. Men Videoni istirtdi. Как bo'lsa qanday kelib Yo'q, o'shani barini chiqarib qo'y. O'zini ko'rsat. Qaytdim men. Bas, o'tir hayday. O'tir hayday. Hurmatli aytadi. O'tiriniz. Telefonni olib oling, Telefon berib qo'y. Telefon berib qo'ysiz. Telefon berib qo'y. Alma 7 aprelni ko'chasi menен tushlikda түндүктө өстө кетип бараткан. Кольцовойдон оңго бурулуп 5 поворотника кольцовойдо кирип кетейин. Аябай катуу эме ылдамдык менен келди. Катуу ылдамдык менен өзүнө шек жаратты. Токтоткон учурда кандай болду? Токтоткон учурда өзү ва айдоочу тияка секирип атат. Биз жанынан барып кармап атабыз, айтып атабыз, "Байке, антеңиз, бияка келиңиз да кармап атабыз." Айдап келаткан данный айдоочу тиги.
Жетишпей калды да секиргенге да. Секиргенге да жетишпей калды. Руслан. Алдында пассажир болып келеді. Ошол сиз эртең айдаган тууралуу бизде камера бар, видеолор бар. Бул бала айдасачы, спокойно айдама. Бул бала айтып атсаң, сиз айдап келаттыңыз беле? Иә. Биз өйүстүн доказать этебиз. Система уяк. Атыңыз ким? Бул бала айдасачы, спокойно айдама. По нему видно, бул бала спокойно. Сиз айдаңызбы? Иә, урматтуу жаран, атыңыз ким? Иә. Касыр. Келиңиз. Чөбүрөтөн отур. Келем отурбайсыз, мен сизди абы суранып атам мен. Келиңиз. Семьяңыз тапшырды. Ама чөп. Депутаттар Жоқ, депутаттар деген ал десем, не политики. Не политика. Давай немного. Да. Он сказал, она была. Вода. To'xtatsa bir taksi. Я не за рулем, да? Ошо. Конечно. Телевизорды бana uyatmadınız. Yaxşı neyse eskертіп атасыз таажы. Жоқ, мен баягы натуральный сокпотторду ичип кантип отурдук. Талай сен. İçmegender kumanda kıpkızıl olur. İçpegender. İçkender moğunca azı ağıra başlaydı. Reaksiya yok. Men soğuk içtim ben, soğuk içtim. Soğuk içtin mi? Sok. Soğuklar ne kadar? Ya. Öyle Ruslan, жас bala dedim işte. Ne ağırlık etti bakınız mı? Kızıl ile oydan durak koyca. Oh. Masayda üçü de hiç oldu rakip işte. Bir стакан вин içtim aldım. Pensioner mi? Söyle aç. Doydan yaşlıktan. 28 işledim. Bravo.
Bala bekmeke. Шектүү катарында кармалды. Азыр наркология алып барам. Көрүп азырдан көргөзсө көрөт, көргөзсө алабыз. Еще с полтора? 2 минуты. Как готовится? Еще. Да, конечно, обратно да нет уж, конечно. Чем быстрее, тем лучше, что я сказала. Рассмешил про меня. Рассмешил меня, Боря. Вообще. Чем быстрее, тем лучше. Я говорю, чем быстрее с вами, тем лучше. Пенсионер білешпей. Ne işini istedi? Ай, виночка пысқы вино, 2 стакан. Бұда менен бірден, алты биола менен бірден. Жаққа келсеңіз қол қойып қойсаңыз. Бұрат әке серьезный бол. Canlı da biri var. Не ол? Водитель жақта. Документеріңіз бар ма? Жоқ, не ол бақ? Не ол отырасың? Бастық қой міне. Жоқ, не ол? Не ол деген нәрсе, таяқ не ол? Жол өтпай, таяқ барбайсың. Жоқ, скорый келеді, скорый шықырды. Не ол? Жоқ, сенген не ол? Қандай не ол? Күтпе, мен сен күтпейін, жолын тиістен жоқ. Он ничего не съел, полумя. Қандай мен братан болды ол. Не документ? Мен ақша алып отырмын ашса. Ақша алып отырмын мен бұл. Жүрбей документтер. Ақша алып отырмын, ақша. Документтер жүрбей ішінде. Документтің өзінен сұраймын мен, ақшамы алып отырмын. Менің машинам. Салбадың жаңа, тек паспорттан салбадың бербейсің. Нормально болады, жазып мен өзімнің личный нәрселерімі алып отырмын бұдан. Алып бер, сен. Өзінен сұра, за рулем кем? Майкейсіз кезің. Жоқ, за рулем кем, сұра. За рулем тұрады тақпен. Сен манта машина мен антар отырсың. Қолым ал. Брат мен сөйлесіп жатыр, қойып тұрсам, брат не болып отыр? Спокойнырақ болдың ғой, брат. Не брат? Сен кімсің? Жоқ жерде. Қандай жоқ жерде? Тұршы жөн. Потом сен вообще кімсің өзі? Қайсы машина түстің? Ошоның ішінен түштім, не болды? Скорыйға бошап қойма, скорыйға. Тұр, қаяқтан, не мұрат екен? Не ұрып тұрып жатырсың? Неге ошо машина екен? Мен де ошо машина деле. Жоқ, екі ойлы отырсың. Арзан. Арзан отыр. Отырбай ақ. Отырбай мен, сен машина отыр құдай мен сыйлықтан отырып отырмын. Бені.
Soğanlık versen kolundan. Anca. Жақсы. Пожалуйста. 678 байқоңыз. Арырақ шығып тартып қалады жігіттер, арырақ не болады? Кішіге жардам Байқоң, беріп полиция өтектігісін қанағы болсын. не жардам беріп, арып тұрып қалады, арып тұрып тартып берді, 3-4 метр. Телефонunu açın koy. Şey, гражданство, жігіттер мұны машалап тұртып алып жаңа келілі. Үтірөлі. Гражданство. Бұл байкайсызке, маske бұлар. Маса алында документтерін беріп еді. Тиги, Документ машинадан қарада мен ақша алып жүрем. Байкайсызке. Машинаны ДТП место жылдыр солайын деп отыр. Көрдіңдер ме сіздерден неме түсіріп? Машина жылбайды, бүт жиет, законно болады. Тротуарға тұрып алып тұр. Тартылып отыр. Делөке. Мен сіздермен барам. Жоқ, бізбен барам. Документ бияқта. Машинада машина жоқ бұл. Ал, сендерде де беріп қоймайсың, документ ал. Кейін документ ше? Нелер бар, черт знает, как короче. Бешеп бұларды бербейлі, өзі сүрішөлі. Берек сөйлескенде деле бересің. Жоқ, берем. Нормальный. Текшересіз. Шеп. Кейін документ берсің? Ешкімді еметпейлі, бұл майранда жүрген дегенсің ол кездесіздер. Насыл той болған кені бардық. Мо кронда кім бар? Келсең ғой, братчика. Қандай тез ұстауым екен? Я. Документ тек паспорты керек та. Бас етказ өзімен çoğu кетті. Документ жоқ қана. Күліп шығады тұр. Күліс шықпай қалыпты деген, скоростан қалып қалды. Narkoloya geldik. Sögünme kız geldik. Geldik sen. Sögünme kız. Здравствуйте. Вы будете? Gülüs'e gel. Çalış. Документы есть? Есть документ. Öyle, bakın. Расписываться будете? Жоқ, бармас, бәке, сізге сұрады. Açık vermeyecek.
Рейд болуп атат экенбиз. Коя, тартып койсоң. Ақсақалды қиналдырмай. Есть разрешение. Разрешение бар ма? Ақынбай қошайып керек. Техпаспортын ысытып қойсаңыз. Техпаспорт, машинаны. Бияққа келмейсің? Береміз мен. Бияққа айтып мен сүнішіп қоймайды. Ешқандай разрешение жоқ екен ме әке? Знак басылған алда права төлемейсің. Мына, разрешение бұның ішіне басылмақ, бұл өзгөчө белгілер деп тұр ғой, сол жерге басылмақ. Разрешение жоқ, переоборудование мен станокқа қойыш керек болады машинаны. Наказание деген 10-тің главный редактор болом. Анан разрешение менен кагаз жазып беришкен. Азыр праваны андан кийин эгиз алмашты. Эгерде полковник отставка Кошоев Акунбай. Мына азыр отургандар чоң газеттин лидери максат болду. Анан ичинде ар кандай прослушка болду, тилүү болду. Атайлап кайра койдурду. Сен эми жазбай эле турбайсың? Жоқ, тартылады бәйке бары. Инспекторден... Теги, безопасность болбосун деп коюп койдук. Жоқ, буга разрешениесі керек қой. Атак мында жөндөнген койгон. Я в жизни не пью, не курю и по саунам не хожу. Майор Мамытханов, ГТНД. Вот сейчас. Азыр мен кандидатский удостоверение алып көрсөтөм. Партия чоң казат. Кечиресиздер, бирок. Кечиресиз, жок кечирип коюп элек, онко берип койгон. Старший сенми? Эй, сен мен билем жанагы бир баш ийген бир жаман бей баштар деметсем ошо. Сен биринчи угуп туруп анан эгерде Так, тормозишься секунду. Там у меня в сумке кандидатские наши удостоверения остались. Да, секундочку, сейчас. Yok, bu işi zakona koşmuş, devamlı değil. Atsak situasyonu kadar. Ура, ура, закон не закон. Ваши істер бар. Законно надо жить, но нельзя умереть днем. Данная ситуация не есть. О, Джака. За вами. Вот на мосту, где Сетлин стоит. Ага, гаишник тормознули сейчас. Я не хочу нарушать закон. Я что, прослежка olur, ama Hatay'da fayda koydurdu. Такесі бұл низамға сыра келбейді. Бұл жөнле башы yıkılmaz бұл. Станка ойлап сізге яққа протокол сөйледі, болды. Yok, bunday olalım. Tuğra, biz zakona послушный елем.
по нас не видно, да, что мы, как говорит, азында строим, мындай болду. Алдағы жаштар толтур экен. Айдап жеткізіп қоймайсың ғой, мақсат. Семьясы бар. Аял менен киши отурат. Не, машина келет. Машинаңызды шақырып, чтоб келесен. В законе надо жить, но нельзя умереть в нем. Мы же не нарушали. Не, нарушение является... Я тебе скажу, когда ты стал бар, я просто не пошел. Анда штамп тug'ib ko'rmaydi. Risk привода бар bo'lish. 5 yil. Bunaqa okrutный so'mga biz shunday bo'lib chiqamiz. Преступление наказание. А ну ruxsat berishgan. Ana qayta обновите dedi, yana праваны almashtirsin, qayta обновить dedi, shunday. Попали. Başta almashtir. Hayır, обновить керек bo'lsa. В законе надо жить, но нельзя умереть в нем. Akıllı mı? Adam. Sultan Abdülkadir neler diyor? Değiştirme 528.